Mathaini ma kiroko gutena thereruka ituraini ria Ole Pichet na roko ya muburo musini kwa Nesbuki na Serian uria ni nyina wa ciana ithano turakora Lea na Ishurua akibariria kuthie thukuru muiretu uyu wa kirathi kia mugwanja thukuru-ini wa muthingi wa Orlilai ona gutwika no wothiaga thukuru muciini wao ndari nondu wa gwitira amu aria maciaranirwo nao matigagwo mucii makirithia mburi iria ibuthikaga bari kumuribira bithi. Na kuna siku yenye tunarudisha twende tulete fees na nitaenda na sikuti baba nyumbani, sasa nitaenda kwenda barua. Ole Baiko muthuri wa itura riri onake ekinyitie kumenya gitumi gia ciana ici kwaga kuthie thukuru akiuga ici ni imwe cia itumi iria icungagirira ibiko cia tene na kwibia unduire wa kuruithia airetu. Bama yengine iko shida kama nasuia watoto kama sahii imekuta watoto nasuilia mimi nasikia ndio na chief aingize msee ndani ama mama kama ndio na upatisa watoto kilomita 6 kuma guku muciini kwa Eunice Kijabe muruto wa thukuru wa university ya Masai Mara kuria arathomera chemistry na biology no undu nyina Murengero Saruni oumite kibarua kwethira ciana ciake 6 no indi ti undu ugirireirie Kijabe kuthie na mbere na mathomo make. Nitakapomaliza masomo yangu ningependa tena kuendeleza na pia kuwasaidia wadogo wangu, pia kama huyo ndugu yangu alijitolea kwa hali alisacrifice ya kuendelea na shule ndio angalau hata si tufike mahali tuko. Ogete arikia mathomo make ni mwiboko ati ni akabota guteithia aria maciaraneirio nao niguo onao mathome. Ningependa kuambia serikali wajaribu vile wawezavyo ili wahakikishe kuwa masomo ya msichana wa kike pia inaendelea. Michael Ntaya munini wa Sibo wa Olchoroloiwa orete thirikari kuiga mitaratara ya gutigirira ciana matura-ini maya ni ciagia na mathomo amu ibiko cia tene ni ithukitie aingi ao na miturire yao. Katika kila kijiji tuko na kiongozi wa nyumba 10, tuko na village elder na pia tuko na community ambapo kati yao wako na forums ya kuelimisha watoto wasichana na hata jamii kwa jumla. Ona thii yothe igikunguyagira muthi wa mwana wa kairetu kaunti ya Narok ni gatagataini ga kaunti iria mwana wa muiretu athiete na mbere na kurumirira unduire mubituke ni mabinda wa kuruithia airetu na kubikithio marianini. Ngiribotera Inoro TV, Jetago Masi, Wadia wa Muriithi.